Ja ću sada zamoliti cijenjenu kolegicu Nenezić, članicu naše komisije iz Crne Gore, da održi svoj referat. Pozdravljam sve prisutne i naravno zahvaljujem organizatoru na ovako dobro osmišljenoj i organizovanoj konferenciji. Tema moga rada je tvorbeno-semantičko gnijezdo lekseme jad u crnogorskim dijalektskim rječnicima. Povezanost tvorbe i riječi leksikologije ilustruje između ostalog i analiza derivacionog potencijala nemotivisanih leksema, odnosno njihovih tvorbeno-semantičkih gnijezda koja čine prvostepeni, drugostepeni, a nerijetko i višestepeni derivati. Dobijeni podaci su pokazatelji mjesta analiziranih leksema u leksikonu, ali i mjesta pojmova koji su njima obilježeni u konceptualnom sistemu govornika nekog jezika, na osnovu čega se mogu izvesti dublji zaključci u vezi sa slikom svijeta utemeljenoj u jednoj govornoj zajednici. To se može vidjeti na primjeru lekseme jad u crnogorskim narodnim govorima u kojima je ona vrlo široko zastupljena. Upravo iz tog razloga smo se donekle i odlučili za ovu temu, prosto da prikažemo to gnijezdo ove lekseme koje može biti od koristi u te svrhe. Ona se inače često javlja u kletvama, pa vidite ovdje primjere, vidiote jad, znaga, jad u perčini i tako dalje, u ustaljenim izrazima za sve jade, što je najgore od svega, zadavati jade, stavljati na muke, jade valjati, ako se žaliti na nekoga i tako dalje, ali njeni derivati jado, jadan i jadna koriste se i kao uzrečice u crnogorskim narodnim govorima. Recimo, on je jado bez jednog bubrega, ajde jadan šta pričaš, možeš li koju stopu jadna i tako dalje. Pored toga, o značaju ove lekseme u crnogorskom narodnom jeziku svjedoči i njeno veoma razgranato tvorbeno gnijezdo, dosta drukčije nego u savremenom crnogorskom ili u njemu bliskim jezicima, što se da zaključiti i letimičnim poređenjem sa njenim gnjezdom u semantičko-derivacionom rečniku koji je objavljen na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2006. na osnovu građe rečnika srpsko-hrvatskog jezika, rečnika Matice Srpske i Matice Hrvatske, rečnika SANU i rečnika hrvatskog ili srpskog jezika Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, što znači da dijelom uključuje crnogorsku leksiku. Upravo predstavu lekseme jad u tom rječniku radila je naša koleginica Rajna Dragićević. Cilj istraživanja nije samo utvrđivanje semantičke i derivacione strukture lekseme jad i njenih derivata na korpusu crnogorskih dijalekatskih rječnika, nego i ukazivanje na važnost ove analize i za dijalekatsku tvorbu, leksikologiju, lingvokulturologiju i tako dalje. Korpus inače broji 30 rječnika i popis sa skraćenicama bit će dat na kraju rada. Semantika ove lekseme, jad u značenju bol, odnosno brige, i ijed, odnosno jed u značenju žuč, otrov i bijes, etimološki idu zajedno. Korijen im je sveslovenski i praslovenski, ali sa tvorbeno-semantičkog pa i sa drugih aspekata mnogo je zanimljivija ova prva leksema i bogatija kad je riječ o njenim derivatima. U rečniku, odnosno u SDR, ima 4 semantičke realizacije, pod 1 osjećanje žalosti i brige, duševnog bola i patnje, pod 2 nevolja, beda, nesreće, pod 3 jadan čovek, jadnik, pod 4 nešto beznačajno, malenkost. Riječ je dakle o prostoj, nemotivisanoj imenici negativne konotacije, čija semantička struktura nije mnogo razluđena i koja, pored primarnog apstraktnog značenja, dobija i konkretno značenje, označavajući u stvari ljude sa tim osjećanjem, odnosno stanjem i slično. I u rječnicima crnogorskih narodnih govora koji lematizuju leksemu jad sreću se ista značenja, ali ni u jednom sva zajedno, niti istim redoslijedom. Pojedini od njih bilježe i značenje nejakog ili siromašnog kolektiva i ilustracije radi ovdje donosimo nekoliko definicija iz istraživačkog korpusa. Ekscerpirali smo iz tog korpusa preko 160 derivata, što je naspram 73 koliko ih sadrži rečnik semantičko-derivacioni koji sam već pomenula, i te derivate podijelit ćemo i upisati prema načinu tvorbe, ukazujući na njihovu stepenastu hijerarhiju. Prvostepenim derivatima smatramo sve one kojima je tvorbena osnova direktno od motivatora, bez obzira na to kojim tvorbenim načinom se grade. Inače, tvorbena osnova ove lekseme poklapa se sa njenim osnovnim oblikom, budući da je riječ o imenici muškog roda na suglasnik, odnosno s nultim nastavkom nominativu jednine. Istovjetna je sa okrnjenom osnovom pridjeva jadan, što dovodi do različitih interpretacija pojedinih derivata u tvorbenoj literaturi, o čemu ćemo nešto kasnije.
U istraživanjima ove vrste uobičajeno da se krene od sufiksacije kao najproduktivnijeg tvorbenog načina. Međutim, prethodno moramo objasniti jedan sa njom povezani tvorbeni fenomen, čiji rezultati očekivano nijesu zabilježeni u SDR. Naime, brojne tvorenice iz pojedinih crnogorskih govora, osobito uskočkog, nastale su rimovanjem sa imenicama sa kojima se uglavnom i javljaju u sintagmi, ali se mogu javiti samostalno. Pogotovo ako im se završetak podudara sa nekim od standardnih sufiksa. U rječnicima se njihov postanak različito formuliše, na primjer, načinjeno prema, najčešće u rimovanju, obično uz muška i ženska imena na ad, ilo i tako dalje. To sam uslovno nazvala rimovanom tvorbom, pretežno nastaju prema ličnim imenima i prezimenima i znače jadnik, jadnica. Recimo, Jadad i Obrad, Jadajlo Mihajlo, Jadan Radan, Jade Rade, Jadelja Mrdelja, Jadojlo Manojlo, evo prema ženskim Jadija Stanija, Jaduša Stanoša, Jadojka Milojka, Jadisava Stanisava, čak prema prezimenima Jadić, ako je recimo akcenat Ristić, ako je Tadić, onda je Jadić i tako dalje. Prema drugim vrstama imenicama je dosta rijetko, recimo Jatka majka, Jadesta nevljesta, Jadastir manastir, Jadotinja, obično u spoju sa sirotinja i tako dalje i tako dalje. Međutim, među njima ima oni koji se najčešće koriste samostalno, kao recimo Jadan, Jadilo, Jadija, Jatka i Jadojka i njih naravno onda obrađujemo i u okviru sufiksacije. U nekim rječnicima neke od ovih leksema javljaju se samostalno, uopšte se ne pominje mogućnost upotrebe u sintagmi, kao recimo jatka i jadojka, koje idu kao jatka majka i jadojka djevojka, međutim u toj definiciji tih riječi, tih leksema, osjeća se to da je to nekad prvobitno nastalo rimovanjem, pa se recimo jatka, iako se ne javlja u sintagmi jatka majka, definiše kao ožalošćena majka, majka koja je izgubila sina, odnosno djecu, a jadojka se definiše kao jadna djevojka, pored ovog opštijeg značenja jadna ženska osoba. Što se tiče drugostepenih derivata, ovdje imamo samo zabilježeno jadolija, upućuje se na jadola koje se javlja sa Nikola, tako da ovo ovdje uglavnom ostaje na prvostepenim derivatima. Sufiksacija. Uvidom u SDR uočavamo da gnijezda apstraktnih imenica uglavnom ne sadrže prvostepene imeničke i priloške derivate, to vrijedi za leksemu jad, pošto ćemo derivate jado, jada, jadovi i tako dalje tumačiti ipak kao derivate od okrnjene pridjevske osnove, shodno njihovom značenju, ali i činjenici da se atributivne imenice ne izvode od nemotivisanih apstraktnih imenica, već od pridjeva s njima u osnovi, kao recimo duhovnik, brižnik, grešnik i tako dalje. Ipak ovdje imamo neke rijetke imeničke i priloške derivate, pa sam izdvojila jadenije, jadevenije, jađevenije, što su u stvari tragovi crkvenog jezika u crnogorskim narodnim govorima. Onda recimo jade sa sufiksom e, što znači jad, ali može i da znači uzvik za izražavanje sažaljenja. Tu je i ovaj prilog jadeli sa jednom varijantom turskog sufiksa, ali to su baš periferna obrazovanja. Brojnije derivati imaju naravno pridjevi i glagoli, pa ću ovdje sad navesti koji su jadan, jadovan, jadast, jaduljast, jadovit, sa prilozima odgovarajućim jadovito, jadovno. Uglavnom imaju osnovno značenje, odnosno vuku značenje od osnovnog značenja imenice jad. Glagoli jaditi, ali i jaditi, što također može da se tumači rimovanjem sa kad neko nešto nevješto ili neiskusno radi, traljavo, kaže se on to jadi, a ne radi, tako da je to isto jedna specifičnost crnogorskih govora, zatim jadovati, jadati se, jadikovati i naravno poredila sam to opet sa stanjem u SDR. Uglavnom što se tiče sufiksacije, dosta derivata koje nalazim u govorima crnogorskim nalazim i u ovom rečniku. Kad je riječ o mikrognijezdima unutar ovog velikog gnijezda, tu se izdvaja pridjev jadan, premda bi svi ovi derivati koje sad navodim mogli da se izvedu iz jadovan, iz jadovit i tako dalje, ali ovaj pridjev jadan je najrasprostranjeniji, pa uzimam da je ipak to motivator za sljedeće derivate. Znači, od pune osnove imamo uobičajeno jadnik i jadnica, to su te atributivne imenice za muško i žensko lice, a od okrnjene osnove jado, jadov, jadovčić, jadonja, odnosno jadov sa deminutivima i jadovčić, jadonja, jadonja sa jadonjić i jadonjica, jadan, jadovnik, uglavnom
nešto više derivata nego što ih ima u rečniku semantičko-derivacionom. Takođe sam zabilježila i Jadović, s tim što nije jadan čovjek, nego onaj koji je lošeg porijekla. Tu je imenica jadilo koja ima više značenja, može da bude i kolektivna i apstraktna, takođe i jadija. Kad su u pitanju ženska lica imam jadojka, jatka, jada, jade, jadulja, jadika, jadana, jadača, manje više sa istim značenjem, s tim što poneki rečnici bilježe i značenja, recimo jada je i neradnica i škrtica, jadika je i ona koja donosi jade, ali i sami jad i tako dalje. Ovdje još navodim neke periferne jadine, jadiš koji nijesu mnogo zastupljeni, a isto mogu biti sinonimni motivne riječi, odnosno mogu biti apstraktni, ponekad se javljaju nekakvim izrazima, kao što vidimo ovaj jadiš. Jadić, jedna leksema koja se koristi sa ovim rijetkim sufiksom ić za malu i nejaku osobu, takođe nije zabilježena u SDR. Dakle, pridjev jadan ima mnogo više prvostepenih sufiksalnih derivata od svoje motivne imenice. To nije slučaj naravno sa glagolskim derivatima jer je glagolima svojstvenija prefiksacija. Pa ovdje pominjem glagolske imenice koje su zabilježene, onda jadikovac, jadnikovac, jadikov kod glagola jadikovac i tako dalje. Kad je riječ o prefiksaciji, samo ću kratko reći koji glagoli su obuhvaćeni njome, samo jaditi i jaditi, prefiksi do, iz, na, o, po, pro, s i u SDR je još zabilježeno za i raz koje ovdje nemamo. Znači primjeri su tu, nemam vremena sad da ih čitam, ali ih ima dosta. Funkcija naravno perfektizovanja, ali svaki od ovih prefiksa unosi neko svoje značenje u tu novu tvorenicu. Imamo i dvoprefiksalni glagol ponajaditi, a imamo i ozlojadice, kombinovana prefiksalno složena tvorba, vjerovatno prema ozlojediti se. Ovdje mi je specifičan ovaj mikrognijezdo glagola ojediti, imamo ojad, ojada, kojadulja, a onda od trpnog pridjeva ojađen, koji konverzijom postaje pravi pridjev, imamo niz derivata i ono na što ću sad ovdje samo skrenuti pažnju na to da oni imaju suženo značenje. Ojađenik nije jadan čovjek, nego onaj koji je ojađen smrću djeteta. I to inače u crnogorskoj tradiciji i kulturi najveća nesreća koja može, tako se prosto osjeća i u jeziku se predstavlja, pa evo i ovi derivati o tome govore. Ojađenica, ona koja je izgubila brata, sina, ali može biti naravno i ožalošćena ženska osoba, nesrećnica i slično. Imamo čak i ojađeniče, ojađenče i tako dalje, dijete bez oca i slično, bez roditelja. Takođe i ojađeli. Ojađelik znači radni pridjev koji je nastao prema ovom trpnom, konverzija i onda opet nekoliko derivata u tom smislu. Kad je riječ o kompoziciji, ovdje ću samo predstaviti koji je tvorbeni tip vrlo produktivan, isto ga nema u SDR. Imamo prvi složenički dio jado, što znači jadan, nesrećan, žalostan, ali može da znači loš, može da to znači degradaciju posve, pa imamo prema muškim osobama jado čovek, jado sin, jado brat, jado ujak, jado borac, jado čobanin, jado pametar, ženske osobe, jado žena, jado djevojka, jado nevjesta, jado majka, jado strina, jado prelja, jado čobanica, predmeti, jado grabulje, osobine, jado pamet, životinje, jado ovce, druga značenja, jadovijek, jadosan i tako dalje. Glagol jado orati, jado ratovati, to je već, kad je glagol drugi dio, to je slabo produktivno. Ovo prvo je uvijek sa 3 tačke, znači otvoren produktivan tip. Jado oranje, jado ratovanje moglo bi biti prema ovim glagolima, ali moglo bi u ovom slučaju biti i samostalno. Jedan pridjev, jado jadolik, jadoliko kao prilog i jado kavednije kao takođe prilog. Ovdje sad tumačim šta je ovo jado. Moglo bi biti od imeničke i od pridjevske kad je u pitanju imenica u drugom dijelu, ali kad je u pitanju glagol nema okrenjenih baš priloga u tvorbi, tako da se onda ipak bolje tumači kao imenički. Imam još jedan tip ovdje, to je srastanje, također ga nema u SDR. Obično su to predloško-padežne konstrukcije, akuzativ i lokativ, zajad, zajade, najade, pojad, ujad, ujadu. One, vidite, negdje imaju isto značenje, a ponegdje ga i mijenjaju, to u stvari može da znači krivo, nepravo, uzaludno i tako dalje. To mogu biti i riječce, pa evo ovdje to pominjem, i izdvaja se ova sraslica zajad koja može biti i motivator, zajadnji u značenju uzaludni, zajadluk u značenju osjećanja duševne patnje. Pomenula sam jedan poseban slučaj, konverzijom od imenice jad nastaje jedan uzvik i to isto se čuje i dan danas u govoru jad, žalosti za nekoga ko je baš tužan, nesrećan i slično.
Što se tiče zaključka, potvrdilo se na primjeru lekseme i jad da motivne riječi negativne konotacije imaju bogatu derivaciju, ali nije baš uobičajeno da ona bude bogata uprkos slabije razuđenoj semantici, kao što je ovdje slučaj. Pritom gnijezdo lekseme i jad još je obimnije i raznovrsnije u crnogorskom narodnom nego u savremenom jeziku. Broji preko 160 derivata koji nastaju uglavnom sufiksacijom, prefiksacijom, kompozicijom, srastanjem, sporadičnom konverzijom, ali na jedan specifičan način koji smo nazvali rimovanom tvorbom. Složenice, srastice, rimovane tvorenice osobenost su crnogorskih govora. To mnogo govori o mjestu ove lekseme u njima i sa lingvokulturološkog aspekta, jer sve navedeno svjedoči o njenom značaju i potrebi da se njome odredi i denotira što veći broj pojmova iz obične svakodnevice. Posebno su zanimljivi derivati sužene semantike koji se dovode u vezu sa smrću i oni koji se vezuju za antroponime. Derivati lekseme i jad najčešće slijede njeno primarno apstraktno značenje, ali razvijaju i nova koja pokazuju da za nosioce crnogorskih narodnih govora ono što je u vezi sa jadom može biti fizički slabo, loše, nepravo, ništavno, siromašno i degradirajuće. Hvala na pažnji.